Bivuze ngo rero ibintu byabereye muri stade Amahoro nimbigaragaza cyangwa nkabitangaza ukuntu abantu bakubiswe biraza kungiraho ikibazo ariko ndemera mbyakire ariko ndaza kubishyira hanze kugira ngo nereke abanyarwanda mwese mwirukira kureba match muri stade Amahoro ariko tutagiye kure muribuka yuko iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abafana. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Ritangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali ndetse turaza kugaruka kuri stade Amahoro. Stade yakira ibihumbi 4 by'abafana ndetse turaza kugaruka ku mukino wa Rayon Sport ubwo yakinaga n'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania. Ubwo Rayon Sport yatsinze igitego kimwe, Yanga itsinda ibitego 3. Bivuze ngo baretse Rayon Sport ikubitamo igitego cya mbere kugira ngo abafana bishyuye amafaranga yabo kugira ngo baje kwishimamo ndetse birangira bakubise ibitego 3 kuri kimwe. Bivuze ngo Yanga ifite ibitego 3, Rayon Sport ikagira igitego kimwe. Ariko ndaje mbabwire ibintu byabereye muri stade, amahano yabereye muri stade. Ese muri stade Amahoro hari haje abantu bangahe? Ese stade byagenze bite? Amahano yabereyemo nayahe? Stade rero, stade Amahoro ariyo stade nziza mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite stade y'impuzamahanga. Iyi stade ibihugu bigiye bitandukanye bitaratera imbere birayiririra bitewe nuko ari nziza kandi bitewe nuko iyi stade igezweho. Turaza none kugaruka ku bivurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangaje yuko abanyamaguru benshi bajya kureba umupira w'amaguru ni mu gihe ndetse y'umupira wabaye cyangwa Amahoro iyo yafunguye hari ikipe igiye kwakira. Bivuze ngo Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Yanga, ikipe yo muri Tanzania. Bivuze ngo rero 90% Rayon Sport yari ifite gutsinda Yanga ariko rwose iriya kipe yarayinaniye. Ariko twaza kugaruka ku bivurwa ndetse no kubikorwa. Bivuze ngo iyo match igiye kuba hari imihanda bafunga ndetse ubwo usanga mbutiyaje yabaye nyinshi mu muhanda. Polisi ikagaragaza yuko iyo mupira wabaye cyangwa iyo match igiye kubera hano kuri stade Amahoro, bivuze yuko rero hari bimwe na bimwe cyangwa hari imihanda imwe n'imwe bafunga. Bivuze yuko rero ndaza kugaruka ku bantu bakubiswe bashaka kwinjira muri stade ndetse nibabona uburyo kibahinjira. Ndaza kugaruka rero ku bakubiswe cyangwa ku bantu bakubitiwe mu kibuga. Reka mbanze mbereke uburyo ki muri stade habereye amahano. Nkuko mubibona murabona yuko hano harimo abageshi ndetse murabona yuko batandukanye n'abandi. Bivuze ngo rero ibi ndaza kubigarukaho ku buryo butandukanye ariko ikintu ugiye gukora nimba ari ubwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera mugiye kubana mwana makuru. Nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Tugiye kugaruka ku itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Wowe wakoze subscribe rero uruwa gaciro. Ubwo tugiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport, no kuvuga ngo umureyo baramukubise yimyoza cyangwa yimyoza imoso. Umureyo rero bamukubise ibitego 3 kuri kimwe. Nkuko mwabirebye match ndari nayishyizeho live ndetse nari nibereye muri stade Amahoro. Niyo mpamvu nje kubabwira ibintu byabereye muri stade ndetse abareyo barakubiswe bataha bimyije imoso. Ubwo bamwe na bamwe barimo binywera ikinyobwa cya Skol ndetse murabizi yuko Rayon Sport itegwa impunga na Skol, ngira ngo bamwe murabizi. Rero abantu mukurikirane bya match ndashaka kubabwira abakinnyi abakinnyi babanjemo noneho n'abakinnyi bazakoreshwa mu rubuga rw'imikino. Bivuze ngo rero ibyo nabyo ndaza kubibabwiraho kugira ngo cunguze umwete banze mbereke ibyabereye muri stade cyangwa ntangaze ibyabereye muri stade. Ndabizi yuko nimara gutangaza bino bintu nanjye ubwanjye ndahita nihisha kubera yuko barahita batangira kunkurikirana bamwe na bamwe.
bivuze ngo rero ibintu byabereye muri stade Amahoro nimba igaragaza cyangwa nkabitangaza ukuntu abantu bakubiswe biraza kungiraho ikibazo ariko ndabimena mbyakire ariko ndaza kubishyira hanze kugira ngo ntereke abanyarwanda mwese mwirukira kureba match muri stade Amahoro ariko tutagiye kure muribuka yuko iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abafana ibyo byo murabizi ngira ngo noneho iyi stade yari yitabiriwe n'abantu batari benshi bivuze ngo nk'uko mubibona muri stade harimo abantu ibihumbi 250 bivuze ngo ari stade Amahoro ntago yigize yuzura no kuvuga ngo VIP yo yari yuzuye haburagamo bakeya cyane VVIP naho ntago yari yuzuye bivuze ngo noneho rero imyanya isanzwe ku bihumbi 5 hepfo mu gice cyo hasi murabizi yegereye ikibuga itike yari 5,000 noneho hejuru itike ikaba yari ibihumbi bisaga bitatu hejuru byari ibihumbi 3 kugira ngo tuje kugendana akantu ku kandi hejuru byari ibihumbi 3 hasi ari ibihumbi 5 bivuze ngo rero haje abafana bose hamwe ubwo nayo bwe ko ari ibihumbi 250 kubera ko ngewe nirebeye kuri liste kandi nanjye kuri liste nari naguze tike negereye umwe muri bariya baba babishinzwe ndavuga ati mwandebe muri system abantu baje kwino stade baranyereka ariko impamvu babinyeretse nuko ndi umunyamakuru iyo bana ari umunyamakuru ntago bari kubinyereka kubera yuko iyo udafite ikarita y'ubunyamakuru hariya nta kindi kintu ubaza ni kuvuga ngo iyi stade rero iba irimo abanyamakuru batandukanye ndetse ndagira ngo mbanze nkubwire abantu bose bagiye cyangwa bashushurikije abantu mu gihe match itaratangira harimo abahanzi bazwi mu Rwanda ubwo babanje gushushurutsa abafana ubwo bari baje kurwambarira bivuze ngo rero tudasimbutse cyangwa tutizimbye mu magambo Rayon Sport yatsinze kimwe Yanga ikipe ya Tanzania ikipe nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ikipe nkuru y'igihugu cya Tanzania ikaba yarakubise Rayon Sport ariko rero tutiriwe tunajya kure ndagira mbandi babwira ikintu kimwe Rayon Sport murabizi yuko ikubitirwa mu majonjora sibyo tuvuge ndeyo habaye nk'umukino Rayon Sport kubitirwa mu majonjo ariko iriya kipe ya Yanga irakomeza hari gihe viramo mu matsinda bivuze ngo rero iyi kipe irakomeye ku rwego rwo hejuru pe nta nubwo wakwirirwa uyigereranya n'utundi dukipe kabisa bitewe nuko iyi kipe no n'imbaraga bifite n'uburyo ikoreshamo biratangaje bivuze ngo rero iyi kipe ni ikipe itajya ipfa gukubitwa iyi kipe igenderwa gakenya uyu mukino rero wari uwa gishuti wari wahuje Rayon Sport na Yanga ikipe mu gihugu cya Tanzania uyu mukino wari uwa gishuti bivuze ko ntago ari umukino nyine wo kuvuga ngo bari guharanira iki wari uwa gishuti akaba warabereye mu Mahoro Stadium rero ubu ngubu ngiye kubabwira bya bindi nababwiraga ibyabereye muri stade ese muri stade abantu bakubiswe baziraga iki ese byagenze bite kurikirana ino nkuru paka irangiye cyangwa kurikirana ano makuru paka arangiye reka noneho nshyireho itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje yuko urujya n'uruza rw'abantu ndetse mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga bimaze kuba byinshi mu muhanda ubwo 99% ari ibinyabiziga bikorera mu mujyi wa Kigali ubwo abanyamaguru nabo biyongereyeho 88% ubwo usanga mu muhanda wa kaburimbo usanga abaturage ndetse bari kugendera mu gisate cy'iburyo n'icy'ibumoso bigatuma cyane ndashaka kukubwira nk'ahantu hakunzwe kuba hari abantu benshi bagaruka bavuga yuko ahantu bahashyira umutekano nk'uko namwe mu byo mubyibonera ujye bibona nk'ahantu kuri zebra crossing yuko hahurira urujya n'uruza rw'abantu yuko haba hari umupolisi ukumira abo bantu cyangwa utuma abo bantu batiroha mu binyabiziga ngo bibe byabagonga bagategereza umwanya wabo wo kwambuka ubundi bakambuka
bivuze ngo turaza kugaruka ahantu ibi ngibi bikunze kubera cyangwa hakunze kubera urujya n'uruza rw'abantu. Turagaruka i Masaka, tuze kugaruka i Kabuga. Ni ukuvuga ngo i Kabuga umanuka mu Gahoromani, murabizi ko hariya hari akazebura crossing abanyamaguru bambukiraho. Yavuze ngo abapolisi baba bahagaze impande n'impande, iburyo n'ibumoso, kugira ngo aba baturage batiroha mu binyabiziga ugasanga aragonzwe bitunguranye. Bivuze ko rero abanyamaguru nta bwenge bashyiramo mu kwambuka nta no gushishoza. Umunyamaguru ashobora kubona imodoka iturutse hariya yahoreye, yarangiza agahita akandagira muri zebura crossing. Ibi ngibi bikaba byateza impanuka itateguwe cyangwa impanuka itunguranye, ugasanga baramugonze bitunguranye, ugasanga rero umuntu baramwishe cyangwa arakomeretse bitunguranye. Niyo mpamvu rero polisi ifata umwanzuro wo kureba ahantu nk'aha ngaha, yarangiza igahita yashyira ubwirinzi cyangwa ikahashyira abapolisi bashinzwe kwambutsa abaturage. Bivuze ngo rero igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite umutekano usesuye, kandi ikindi twashimira perezida nyakubahwa w'u Rwanda, aba yaraduhaye umuhanda ndetse yatwubakiye imihanda mu mpande n'impande zitandukanye. Hari umuturage uturuka mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Nyakanyeri, wigize gushimira perezida w'u Rwanda avuga yuko yabubakiye amazu abahereza umuriro, amazi adasigaye. Bivuze ngo rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umubyeyi mu babyeyi, ni umubyeyi dukesha ibyo tugezeho, iterambere, aho tuva n'aho tujya byose turabimukesha umubyeyi wacu Paul Kagame. Murakoze cyane. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ku no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera. Reka nanone ngaruke ku bantu bakubitiwe muri stade Amahoro. Murakoze cyane, mukurikirane video ndi buze gushyiraho. Iyi ni isohoka ugiye kubabwira ibyabereye mu Mahoro Stadium, ubwo abareyo batashye bimyiza imoso batsinzwe ibitego 3. Bivuze ngo rero ndaza kubigarukaho. Uyu mukino wabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka 2025. Ndaza kubigarukaho, mwebwe mukurikirane ibiganiro bya Kidasamura TV Rwanda. Mwari mu mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura.